Hello everyone, today we learn fruits and vegetables. Salim do'stlar, biz bugun jemstер мен көкөністерді үш тілде айтып үйренеміз. Алмұрт, груша, pear. Апельсин, orange. Banana. Шия, вишня, cherry. Lemon, lemon. Вырек, абрикос, apricot. Kiwi, Anar, granat, pomegranate. Alma, яблоко, apple. Қараөрік, слива, plum. And next, vegetables. First, sarımsak, чеснок, garlic. Sabız, морковь, carrot. Asqabaq, тыква, pumpkin. Баклажан, eggplant. Қияр, огурец, cucumber. Қырыққабат, капуста, cabbage. Қызанақ, помидор, tomato. Бұрыш, перец, pepper. Piyaz, luk, onion. Kartoffel, potatoes. Менің видеоларым сізге болған болса, каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңдар.